Pozdravljeni v Šparovem mesnem kotičku. Danes bomo pripravili svinjski file z medom in čilijem in krompir s kislo smetano. Najboljše, da se kar lotimo dela. File najprej očistimo. To pomeni, da belo plast, to kito, obvezno porežemo dol. Izberemo čili, ki ni preveč pekoč. Pravi, to je naš slovenski čili. Dajemo malo medeka. Na hitro ga popečemo iz vseh strani. Med tem časom vzamemo krompir, razbilico napikamo. Olje. Zapremo. Damo na žar. Pečemo približno 40 minut. Med tem časom, ko ribico pečemo, jo bomo zadimili z mediteranskimi zelišči. Malo rožmarina, timjan isto, malo žajbečka. Ribico smo popekli z vseh strani, ribico še malo posolimo. Naredimo bombonček. Tak. Nazaj na topel del, da se počasi, fino pripravi do konca. Zvončki in trobentice, zdaj čakamo. Zdaj bomo naredili to kislo smetano, katero bomo pol dali na krompir. To bo tako dobro. Jemo. Aha. Se pravi, naredimo križ na krompirčku. Tako. In ga razpremo. Narežemo drobnjak. To je to. Dober tek.